ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Usamla Kevin Nelson Wanrap Rani, we nigi samla pulia jaga skul ba nehu, busyang syak tngan mentalan rus ngi kenti. Ulapan pa ko jing ngau khya halo ka jing bam Kane Snep jong Vice Chancellor ka skul ba nehu, u Professor PS Chukla yagi jing dawa jing samla pulia. Hagajiya keran bak kelat patai kubor, akakat wai trek unai wing arajar posau, unu samla uliga thoru, baka nehu su kelapha yagi jing tho, syaka President jagari India, ke Draupadi Murmu, syaki MLA, ba syaki MP, jaga niga jella, bakin tuklar lem halo ka niga jingja, hapa ka skul ba nehu. Baik kemengenai melakukan yang terkata interviews lasai kita sudah orang yang student si solusi atau bah untuk bah Suidñiew lagi what disiru mungkin jauh thalah tentang apa perkat ini semua visi mungkin step ini reulung kata kita ST but yang ini lah kan jauh thalah lagi kita third class nomor bah kewing lah untuk bah visi warna Jaka bah dan kata sistem Andre ni akan dikejelas ini misalnya dan kita sistem yo listir ada impact itu jadi tang kita kelas lami kita ki riuba info ke ni ke nak ni pula setelah bahas kemudian ini students day tam dan tuan bos kalau buat apa kilit hospital kim sembilan trek tang pan pam buat tang si sembo kau kilawan pai kami sim tang apa pet ini kita di para bayar cakap mereka baru students nak kita college segi warna ban support ni kita kata bahan siam buat kijingguan balak berkuai haduk kan keluar ruang tan ingat bah the authority concern kan tenru yang misi buat kita ban saman comply kan bah kenang bah ni kita ban care tak kini students bercakap ni ki bagi bagi students kita lawi kari hey kan ini poin lada ni kini isu ya hak cakap nada kawi ke isu ni hapan wan bercakap sa kat numpat ni hapan cakap kan ni ketika sian ke bah sinjang mention kum kaki isu bahkan nehusu dari ban deka ban mak history bah jadi ban sutu balada ke berjalan nang ni semat ka central government dari ban sutu bah ka central government ru nang ni semat lada pak yang kinu kijak beliau akan ke university ke jongi kan ke tan sate lamani di ban sutu bakum kinu kijak beliau pak sini tam tu dami bersyushang bam skap iki students nak kalian juni students te tidak betul ni dengan dan ini isyuk biasanya ngim isyong cakap de kadi kajing bom Suidñiew hi ka jong visi jeng ken do thala jong but bom ken yingi kumki students u kajing wan visi kadi ban yarak ban ketiu ke university as a whole kamtam yangi ke first priority di untuk shiny students sendai nimsim lala nimsim lai i kum kita ki te nakaliang ka jungi dan komentar hi dan supa ka city syaka President of India buat ka Ministry of Education ki ministers baru jong ka sarkar Meghalaya ki MPs baru ki bari ki concern authority concerns jika ngit nakaliang duki can intervene. It's been 6 days plus hadir nila lasai kasi endap siteo te ngamtep ba ke ki up ngi ki up bangin yap akan dikerjakan ki apa ingin ja yu ko pas musi laki semua bahan kemnu ki ban i ki samla pilih bikin terhangin tem te hangit ba ngilap ha sibun klik message ba ke ba bahikan wan urlong kam keluar kam ha